مورد جنت میں وائے امید عزت شملائے نشتا نورا داس مینا لکا چستا دا مورد جنت میں وائے ستاغی گد مین کعبہ خو خزما دات امید عزت شملائے نشتا نورا داس مینا لکا چستا دا مورد جنت میں وائے ستاغی گد مین کعبہ خو خزما دات امید عزت شملائے سچ شاڑی دم بکالا آئی ہائی لکشن کوڑی دم بکالا سچ شاڑی دم بکالا آئی ہائی لکشن کوڑی دم بکالا سترگو کے دمین وخی پخلا خندا دات امید الفت نغمائے ستاغی گد مین کعبہ خو خزما دات امید عزت شملائے نشتا نورا داس مینا لکا چستا دا مورد جنت میں وائے ستاغی گد مین کعبہ خو خزما دات امید عزت شملائے پول لولو دلوی کام زار زار تاز پزنگو کی پوی کام پللولو دلوی گرام زار زار تاز پزنگو کی پویدام ورکمی دستر گمشی دمی دعا دات دشارف دیوائی ستاغی گد مین کعبہ خو خزما دات امید عزت شملائے نشتا نورا داس مینا لکا چستا دا مورد جنت میں وائے ستاغی گد مین کعبہ خو خزما دات امید عزت شملائے موری دنیا تا رحمت زار زار جنید شاعر محبت نوری دنیا ترحمت وای وای ژوند د شاعر محبت ستا پخی کی خوب کڑی تا گدا پاچا دا جوڑ دا رحمت جلوائی ستاغی گد مین کعبہ خو خزما دات امید عزت شملائے نشتا نورا داس مینا لکا چستا دا مورد جنت میں وائے ستاغی گد مین کعبہ خو خزما دات امید عزت شملائے دا خپل نظم په خوږو اوازونو د حقیار جانان او حمید جان احساس شاعر د استاد محترم محب الله محبت او فرمایش کړي په ډېر مینا هر یو لکه مامور صاحب وحدت الله صدیقی او عباس جانان امارتی ریکارډینګ سنټر الحقیار ډیجیټل اسلامي سټوډیو لغمان مسؤل حقیار جانان او انجینر حمید جان